Hello, my name is Jason Ford and I'm a member of the band Far From Luke. Ahojte, volám sa Jason Ford a som členom skupiny Far From Luke. I would like to take a few minutes to talk with you about something that is very important to me. Chcel by som sa teraz v týchto minútach s vami v krátkosti podeliť o niečom, čo je pre mňa veľmi dôležité. I would like to share with you the joy that I have in my personal relationship with Jesus Christ and give you the opportunity to enter into a relationship with Christ as well. A chcel by som sa s vami podeliť s radosťou, ktorú mám z osobného vzťahu s Ježišom Kristom a dať vám príležitosť, aby ste vstúpili do tohto vzťahu takisto. I haven't always been a Christian. Nebol som stále kresťanom. In fact, most of my teenage years were filled with despair. V skutočnosti väčšina mojej mladosti bola naplnená zúfalstvom. I thought that Christians were people who didn't know how to have fun and didn't know how to be happy. Myslel som si, že kresťania sú ľudia, ktorí sa nevedia zabávať a ktorí nevedia byť šťastní. As I grew older, however, I realized that I felt very empty inside. Ako som rástol, uvedomoval som si, že som veľmi prázdny vo svojom vnútri. I realized that although I thought that my lifestyle would bring me success and happiness, all it had brought to me was pain and sadness. A keď som si myslel, že v mojom životnom štýle je niečo, čo mi prinesie šťastie a úspech, na konci som zistil, že to bola len bolesť a smútok. I felt lost, alone and unloved. Cítil som sa stratený, sám a nemilovaný. Sometimes I cried myself to sleep at night because these feelings were so strong. Niekedy som od plaču zaspal, premožený silou svojich pocitov. I had heard about Jesus from my parents and from friends of mine, but I never really understood what it meant to be a Christian. Počul som o Ježišovi od mojich rodičov a od mojich priateľov, ale nikdy som v skutočnosti neporozumel tomu, čo to vlastne znamená byť kresťanom. I thought that being a Christian meant that all you had to be was a good person and that you went to church on Sundays. Myslela som si, že byť kresťanom znamená snažiť sa robiť všetky veci dobré, byť dobrým človekom a chodiť do kostola každú nedeľu. I didn't know that being a Christian meant that Jesus would come into my life and would be with me every single day. Nevedel som, že byť kresťanom znamená, že Ježiš príde do môjho života a bude so mnou každý jeden deň. When I realized this, I understood that I would never have to be alone again. Keď som si to uvedomil, pochopil som, že už nikdy nebudem musieť byť sám. I would never have to cry myself to sleep at night with thoughts of loneliness and thoughts of sadness. Už nikdy nebudem musieť zaspávať s plačom, s pocitom opustenosti a smútku. When I understood that Jesus died on a cross for my sins, I knew that He must love me more than anything else in the world and that I was not unloved. Keď som pochopil tomu, že Ježiš zomrel na kríži za moje hriechy, vedel som, že ma musel milovať nadovšetko na tomto svete a že už nikdy nebudem nemilovaný. With Jesus in my life, I could finally feel that emptiness that I'd been feeling for so long. S Ježišom vo svojom živote som vedel, že tá samota sa pominula navždy. I prayed a very simple prayer and my life was changed dramatically. Modlil som sa veľmi jednoduchú modlitbu a môj život sa dramaticky zmenil. I no longer struggle with feelings of being unloved, for I know that Jesus, out of His great love for me, died for my sins. Nemusel som už bojovať s pocitmi nelásky, pretože som vedel, že Ježiš zomrel za moje hriechy, pretože ma miloval. I no longer struggle with feelings of loneliness because I know that Jesus is with me every minute of every day as He promised. Viem, že nemusím zápasiť s pocitmi samoty, pretože Ježiš je so mnou každú minútu a každý deň. I no longer struggle with an empty feeling inside because I know that Jesus came into my heart and now lives inside of me. Nemusím bojovať s pocitmi prázdnoty, pretože viem, že Ježiš prišiel do môjho srdca a vstúpil do môjho života. My problems have not disappeared, but now I have Jesus to help me overcome them and I don't have to face them alone. Problémy sa nevytrátili z môjho života, ale viem, že mám teraz so sebou Ježiša, ktorý mi pomôže ich prekonať a ktorý ma nenechá, aby som bol sám. Do you feel lonely sometimes? Cítite sa niekedy sami? Have you ever felt unloved and felt like no one in the world cares about you?
Cítili ste sa niekedy nemilovaní alebo tak, že nikto na celom svete sa o vás nezaujíma? Do you desire a relationship with someone who will never leave you and never forsake you? Hľadáte vzťah s niekým, ktorý vás nikdy neopustí ani vás nikdy nezanechá? If this is something that you want, please take time to pray this very simple prayer. Ak je toto váš prípad, tak si prosím vás oddelte kúsok času, aby ste sa modlili túto jednoduchú modlitbu. Dear Lord Jesus, Drahý Pane Ježišu, I know that I'm a sinner and need your forgiveness. viem, že som hriešny človek a potrebujem Tvoje odpustenie. I believe that you died for my sins. Verím, že si zomrel za moje hriechy. I want to turn from my sins. Chcem sa odvrátiť od svojich hriechov. I now invite you to come into my heart and into my life. Teraz ťa pozývam do svojho srdca a do svojho života. I want to trust and follow you as Lord and Savior. Chcem Ti dôverovať a nasledovať ťa ako svojho Pána a Spasiteľa. In Jesus' name, amen. V Ježišovom mene som sa modlila. Amen. If you prayed this prayer with me, then Christ has entered into your heart and has filled that emptiness inside your life. Ak ste sa modlili túto modlitbu, Ježiš vstúpil do vašich životov a naplnil prázdnotu vašich životov. You have become a new creation and are now a child of God. Stali ste sa novým stvorením a stali ste sa Božími deťmi. Congratulations on this new step in your life. Blahoželám vám k tomuto novému kroku vo vašom živote. If you didn't pray this prayer with me, it's not too late. Ak ste sa nemodlili túto modlitbu so mnou, nie je neskoro. Jesus is waiting for you to make this decision and desires to enter your life and to change your heart. Ježiš čaká na príležitosť, kedy bude môcť zmeniť váš život a vstúpiť do vášho života, do srdca. Please consider praying this prayer and making Jesus the Savior of your life. Prosím vás, rozmýšľajte nad touto modlitbou a nechajte Ježiša, aby sa stal vašim osobným spasiteľom vo vašom živote. If you would like to learn more about Christ and what it means to be a Christian, please contact the local church in your town and ask them to help you as you begin this new step in your life. Ak sa vám to páčilo a stali ste sa kresťanmi a chceli by ste vedieť o tom niečo viac, prosím vás, kontaktujte sa so svojím miestnym zborom a poproste ich o pomoc, aby vám pomohli kráčať na tejto novej ceste životom. Thank you for taking time to listen to this tape. Ďakujem vám za počúvanie tejto kazety. God bless you. Boh vás žehnaj.